Krenulo se od 10. jula, znači oko 1 sat po polnoći, znači šušnjara. Znači ovdje smo išli, znači udali smo naš prvu zasjedu na Boljimu. Znači to nije neka bila velika zasjeda, ali eto bila je zasjeda, znači, dok nismo došli na Kamenčino brdo. Tu su nas, znači tu je bilo dosta pogibije, znači negdje letira se oko 1000 da je tu poginulo, tako i ranjeni. Znači po priči instituta, znači porodica i tako. Tako znači da sam ja tude išao, bilo je ranjeni dosta, vidio sam znači tuda. I eto neke sreće sam uspio da prijeđem, znači nažalost ja sam izgubio tu 2 brata i oca i Amidžu. Dočim nisu nađeni tu, znači nađeni su u Zvorničkoj kamenici, dolu u Grobnici. I eto prešao sam, znači bio sam tamo u Banovićima, Tuzlanski kanton, znači živio sam tamo do negdje 2003. stvari. Tako znači da sam, kad je povratak bio, znači ovdje sam se vratio, znači 2 godine sam živio bez ničega, bez kuće, bez išta, onako sam znači bio tu. I krenuo sam da tražim, znači te moje braću i oca da vidim, da pokušam da pronađem. Nisam uspio znači da pronađem jer nisu bili znači tu. I onda me ta želja povukla, vidio sam bilo je dosta kostiju tuda, znači da povukla me želja, ajde tu pomognem institutu, pomognem porodicama, znači jer lakše ako ja nađem pa njih nazovem, oni dođu, nose nego da... I znači tako danas dan, znači to negdje 10-15 godina radim to. Znači pomažem to institutu, pomažem tim porodicama, a negdje oko 260 ja sam do sad pronašao kao kompletni i nekompletni tijela. Znači to mora institut da potvrdi u svaka doba. I danas dan, znači tražim, eto baš danas su znači pokupili su neki dan, opet. Znači ima još jedna lokacija, znači ona je najvjerovatnije da će do 1. da pokupe i nju. Trudim se, znači što god mogu da pronađem, da mi pomogu i dalje ću nastaviti da radim to. Pa od ove godine ja mislim da sam negdje oko 4 do 5 sam pronašao koji je kompletni, znači nekompletni. Sad negdje nađeš pa su 2 tijela, negdje, znači ali to je sve nekompletno, znači teško je sad nakon 24 godina ti nađeš sad kompletno tijelo. Jer ja sad kad tražim, znači ja dobim skoro 20 cenata ispod lista da bi našao. Ali uspijem da nađem. I tako da se trudim, znači to tražiti i nastaviti dalje. Znači, to je ova linija, znači, ovaj selo, znači, odavde je Krajinović i Kamenčno brdo, Buljim. Znači, to je moja relacija što ja, znači, ima neke mjesta koja su još minirata, pa ne smijem baš da zađem, malo još ono, ali pokušavam sve pomalo. Pretežno sam, kad nemam posla, znači, idem ovako, tražim, nemam neke obaveza kod me. Kad imam obaveze, onda ne mogu, malo moram nekog posla i tako da... A što se tiče moj dan, kad ustanem, kad riješim, znači da idem, nemam kod kuće nikakve obaveze, znači ja riješim od kuće, spremim se kafu, popijem, znači namirim što treba, doručkujem. I ako planiram ići dalje, znači ponesem normalno sebi hrane, malo tako i onda krenem. I vjeruj da sam radostan kad nađem. Znači, kad se zakapliciraš i radostan sam kad nađem, a kad ne nađem, malo mi je nekako neprijatno, ali žao ja, ali eto, nekad se nađe, nekad ne nađe, ali više puta nađem, uglavnom. I što je najbitnije, znači još nisam ni put pogriješio kao da sam životinjske našao
i insanske još nisam nikad pogriješio. Pa eto, to se čudi ovaj doktor kad dolazi patolog. Kaj ne mogu da vjerujem, Ramize, kaj da toliko godina kupiš, da nisi nikad životinsku kost stavio. Pa reko, trudim se da vidim nekakvu razliku, imam, ne vidim. I tako, eto, je. Eto idem, znači pretežno, idem na te lokacijama, otprilike znam te lokacije sve i kad nađem odjeću, znači to mi je povod prvi. Nađem odjeću, znači obuću i onda tuda počnem roviti, nekad nosim grablje, nekad štap, znači sve zavisno od terena i kako je. I znači ako nađem jednu kost, znači ima i više tuda. I ja onda znam, nekad ostanem čitav dan tu rovim, nekad nađem podosta, nekad manje, ali uglavnom da nađem. Predmeta se nađe neki ovako po sat, nešto češalj, brijači pribor i tako neke stvari se pronađe, ali to nekad danem u muzej, znaš. Tako jer teško je to sad prepoznati. Neki dan sam našao eto baš album oslika. Sad moglo bi se na neki ko mikroskop, znaš, vidjeti te slike. Našao sam, znači, oružani list. Znači, Babići, rovaši, tamo piše fino Vlasenica, ali ne znam imena, ne vidim dobro imena. Našao sam naruknicu, znači žensku, našao sam sat muški, znači sve to ostavljam, znači tako da dajem muzej, muzej žrtava 92. 95. u Sarajevu što ima. Jer oni su mi negdje skoro i dodijelili tu diplomu za to životno djelo što ja ovo radim. Baš taj muzej mi znači dodijelio tu i prepoznal taj moj rad i tako da. Iz početka mi jest bilo tije trema. Kad sam znači tek to počeo malo, na sve razmišljam. Već sad nemam treme nikad. Znači, da li je to naviknuto sad, već svejedno mi to, znači, jest da je malo, kako da kažem, nezgodno, baš kad pronađem, i onda sam u sebi razmišljam, jakoli. Jer znam da je meni bilo teško dok nisam moje pronašao. Ne znam gdje su u potoku, jesu li negdje. Meni je sad lakše, znači ja sam njih pronašao, ukupao sam ih potočarima, ja sad znam, znači proučim Fatihu, znam da su tu. Ali ja ove, recimo sad, majke koje tragaju još za svojih, ona ne zna gdje. I meni su dosta tije porodica pitale što Ramize, oni ne izjave kad ti nađeš, da izjave da si ti pronašao. Pa dobro, sad nije tu neka sad, možda meni bilo to neka kao premija da se izjavi. Ali nije sad to jer ima institucija ta koja radi to. Znači ja samo pomažem njima. Sad to institut, znači oni izjavljuju da su to oni pronašli i to ne bi sad dometao da kažem sad, znaš, ja, institut je, oni imaju svoj posao, ja ću samo njima pomagati i dalje. Znači sa njima sam u kontaktu non stop i ovo je cilj samo znači da se pronađu te kosti i da se ukopaju.